namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. I'm of course, yeah, hi like Dr. Joe Shirman, na ex-party, Yamaranga Panda, la previous party, of course, AADP, and then, of course, the Hunza, Yaka section, ya boy sevens, Link One Africa, and then I'm of course, the DJ Sizer. So hinkwenu vhele swi voneni hoyi kumurhaka phanda ivi yi suka ka AADP analysis yi kona laha a yo hleka a ho tana mi ta vona if nga se vona video leyi sele ndzhaku ngopfu so lexi nga va xi endleka la the following day 22 ta May la ku fika ku kona papila leri nga fika ri trenda strong about Dr. Joe Shirimani. Se mani veni yima vele papila ana hatli ri kuma an senderiweni la DJ at the cent a yi ni sendering very early mara ani veni yima ni vona ku hey ku ndleka yini master T la ku loko hi fika hi hlaya laha ku tsala ku for immediate release Joe Shirimani appointed as president of AADP following Benny Mayengani's resignation. Hey, ya ku ri ntiyiso a ni nga ri ku swi twisiseni ku nga ku ri ntiyiso ku nga ku ri mavunwa a ku ri mhaka yo tikanyana because like file futhi leswi ni nga sendela swi a yi ri PDF kahle yi tsariwe kahle as PDF impela ya AI se yi ta yi dlaya swi editiwe swi va kahle na le hansi like a ni nga ri sure I was like hi to yima hi vona ku moya u bela ku Dr. Joe Shirimani has to say something a ni nga ta update dokodela yi nga tsalangi nchumu about this a ni nga ta endla sweswo and a swi hlamarisa ku swi ta njhani dokodela yi pfumela na yona ku ya va president after loko Mayengani sukile ku obvious swi ya vanga conflict swi hlamarisa ya no follow structure ku ana yi nga ri deputy swi nga ri twisisi ku ndleka yini la and stuff like that. However, dokodela ivi yi kota ku va yi responda hi yoxe leyi nga fe yi kombisa yi ku fake on top as you can see kwalana swa feyila swi sweswo swona swa feyila dokodela I the new president of AADP papila ri hangalakini however yi loko kombisa dokodela ku a yona a new president ya AADP and it makes much sense ku hey, a ku ta va problem na part yi nga ta famba swona because Mayengani xi ta xi ri busy on the side beefing a yi ta beefiwa ngo all know it a yi ta beefiwa ngo so part yi to tirha ku beefiwa so swi ve kahle loko dokodela yi fika yi rejecta mhaka leyiwa swi ve kahle swinene. But I have to say lexi nga ba papila ri xi ri bini I have to be honest ku ri a swi endlela ku ri real like a wu nga ta swi tiva ni phela ri na quality kahle mara leya rin'wana exikoku ni ta ni swi endlise kwini lera PDF koku la ri ta hume quality leyi a ni lave ri hume hi quality leya I think loko ni va ni yi pfule hala ka email na ni pfule hi email stress swi endla ri hume hi quality like a ri na quality kahle papila leriya a ri na quality kahle I think there's a difference slight difference leriya and stuff like that so hayi leswo mi khe vuyaka timhaka ta ku kwana Africa na boy sevens mi nga mi swona yi kombisa timhaka to ya ku dlayeni boy sevens ala and stuffs mi nga mi twena ku maybe a ku va nga na response yi ve kona a ve live boy sevens a okay ngeze update a kha a hintanyana ku responda yona ku kwana Africa timhaka to yi va yi kha yi mbale ti-masks and stuffs a ve live la manjanyana se vanhu va ka hina vanhu va ka Gaza loko hi miyelini a swi vuli ku ha mi chava hi mani phinda futhi mi ta swi twisisa kahle loko hi miyelini a swi vuli ku ha mi chava a mi ni twani loko hi miyelini a swi vuli ku ha mi chava a hi twi a ni twi mina mani twi ni fi mapfalo mina lezo mina rhandza ku munhu loko ni n'wi vavisi ni kusuhi swi hela mani twisanyana na ku se u fanele u cinca behavior liya
u swi vona ku ri no vanhu mi holovini ende mi phatlelela mariyeta swi heli swilo mara a swi vuli ku ha chava na sweswi a hi chavi munhu hina mi hambe munhu wo tiva ku bihini u timini u mbala maska a swi vuli ku na ku chava u mbala maska hi mhaka ku huma marimila a swi vuli ku ri loko u mbala maska u ta chaviwa hi vanhu hi wona marimila se famba hlamba u ta vuya u vulavula na mina mi nga ni vulavuli na munhu njhenjhe mi loko no ku chingela vupapa bya we byi ta hela ka n'wina vupapa bya we byi ta hela ka n'wina me ni ba family ya ka n'wina ni ba family ya kokwa we ni ba na wena ni ba na vanhu lava nga le kusuhana na vutomi bya wena i munhu loyi a kumaka swi tirha i vanhu lava ni loyi ngopfu swi yo tsandza swi swa vona a le ku hanyeni mina as a vet yo section leyi a yi hlamula kokwani Afrika a nga zanga tekisa ngo xatla for no mara I think loko yo continue ngopfu kokwani Afrika ya mahlweni a va nga ze va yi tekisela yo responda nyana kwala ka timhaka ta mask leswi ni nga swi tolo kha ni yingisela ti-live ta yena and stuff va na mhaka liyo mara yi tlhela hlamusela how deep it is loko swi ta ka ti-beef a ni nga ri awe ku swi swi ri deep this way leswi va swi endlaka vo boy service but swi deep twana ni mhaka leyi a nga yi kombisa ka site rala sure munga ncopi phemi loko u lwa na mina hi TikTok mina ku copa ku sungula ni ku ringeta hi matimba ku ri phela wena u le ku lweni na TikTok ta ni mi byela hi njhani vanhu va ka Gaza ta ni mi tlharihisa ka swin'wana a ni ri a mi tlharihanga loko sweswi hi holova mina na n'wina hi kha hi vulavula na hi vatswari pfutseke yini swa tihlamba a swi vuli ku swi helela ka TikTok e content okay a content leswi swa ku va kha ku lwiwa na loko ni hlamba hi wena na wena loko ya tin'angeni u loya mina u fanele loko n'wana ka n'wina a sungula content yo delela vanhu u n'wi byela ku u tshembile first number one va yi zala va loya ngopfu lava vana tinhungu vana switswerere vana tiphala vana mapani vana tindichi swigono se loko u la ka Gaza laha n'wina ma tumbeleliwini ku na vanhu lava endlaka mali hi swilo ma swi vona la ka Gaza o kuma a va lavi ku humesiwa xihundla lexiya xo wena ha ku tiva wena loyi wena ha ku tiva hi ku mina boxa mina boxe vanhu va ka yena mina me ku n'wanuna nga ta ni chavisela n'wanuna nga ta ni chavisela ku hayi boy sevenza n'wumiti na hayi a ni timiwi vafana mi ta tshama mi ri vafana hambe no miyeni 2 years mi ta tshama mi ri vafana na n'wuma swi tiva mi ta tshama mi ri ngoja role model leyo na ku gagaxi wa se yi kombela na statement xo mi ta tshama mi ri vafana u fanele u swi hambi swi ka same live a nga va ya a beef wena a yi khe yi update fila sweswo loko nga swi fili sungula ta swi vona ta ku bangeti online family ka n'wi rila yi ku ncanga family ya mina ta ku ncanganjela wa swi ta ku cakacela ta ku endla muhori vafana se mi va byela vafana ku ri mi nga hi vavisi mi ta tshama mi ri vafana vafana va swi tiva ku va ta tshama va ri vafana team 7 va nge yi wisi va ta tshama va ri vafana hayi swi twela hayi kokwana Afrika hayi va yi kombiseni la ku i marimile yo tale marimile hi swi mbala ti-masks leswi response nga fika yi twisa swona kwani from boy sevens and stuffs like that. Yeah, so there is a new artist yi nga ku trendeni mara a hi nga ta update as mi swi tiva ka Master T ku nga ri na reason yena hi swi vona DJ Saza kha trenda risimu ra yena mara kha swi langutisa ni swi vona as munhu loyi a ngo trenda like on the streets and stuff sa ni nge za ni vona like impact ya yena by far no loko like in terms of number man tisanyana however yeah DJ Saza vele yeah wa ku humesa another song roreri ya kharachara jigijigi se ri humini like official and stuffs so kuna some news la kuna some news ufulisha hayideki swi hayideki ho ni vheta mani swi hayidini
a ni tongi ta swi endlisa ku yini laha a ni vekele okay it's fine ku misera hi loko trendeni hi risimu leriya a swi vheta swi komba a hu vhete nghena ka trends can you guess ku ri le ka number mani risimu leri ka trends and swa kala xigazini munhu a zange a nghena laha ta hi khetla ka background xi le ku beni demand xi le ku beni demand because loko se hi nghena ka trends unfortunately se va swi susini laha ka YouTube laha swi boheka wa munhu un'wana a va a ni byerini loko a swi vonini vona mhaka leyi because loko fika hi cheka la hi fika hi kuma ku DJ Sizer as you can see kwala i le ka number 10 on trending a South Africa hinkwayo so hi nga vula tani ku congratulations to DJ Sizer a xi nghene hi power yin'wana xi nghene hi power yin'wana i ku loko ni kha ni cheka tinambara leti nga ta tinsimu a ni swi vona ku yes is trending but I think I'm not tinambara to ngo is trending in terms of numbers so ku va mi kuma u va ku rhandza but sweswi hayi xi le ku beni se xi nghena ka trending yinene hi risimu ra nyuwana so hi nga vula tani ku congratulations to DJ Sizer i le ku rhandziwa swinene vanhu va n'wi rhandza like vanhu lava mi kuma ku wa rhandziwa so loko o phusha mahlweni a nga ku wa rhandziwa swinene risimu ra ri le ku beni swinene as you can see kwalano so hi ta vula tano xi le ku tirheni man xi le ku tirheni swinene at the moment loko tirheni swinene u vona sweswi ngo a ni ri ha ku humelela 1 by 7 days na vona ku i streamiwa ngopfu ku demand ni vona ku a nga streamiwa ku demand number 1 Pitori mara nga mahlweni Pretoria ama streama ivi ku landzela Soweto ku tela Johannesburg on number 3 ivi ku tela Polokwane leyi ni va ku Wynbergian swa un'we mi nga swikolweni leyi man UL I guess University of Limpopo. Jamestown, number 5. Sandton, number 6, as you can see. Number 7, Giyani. As you can see, kwala Giyani look down. Giyani, evukutela Malamulele, kutela Tembisa, Benoni, Palabora, Kempton Park, Palabora no using long again, Midrand, Cape Town, Brakpan or Pen, Brakpan, or you know Pen and Brakpan, yeah, and stuff like or Pan, yeah, and stuff. So maybe it's Bono, you go Brakpan to be safe. So it looked traditional, So I'm going to go congrats to him. Yeah, look Ben Shannon in over the Transilia, yeah, similar new one, and I show research because the conveners have a castle trend and stuff like that. So as you can see, look at number 10. Similar run one already into this like 130,000 views. Yeah. It level to ranga pandra we are humor similar. Since like elector, this song will keep on pushing. Don't stop. Look Ben Shannon. She look pushing Shannon. The man. She look pushing Shannon. Sure. Kasi loko a va le ka hlava a ni dlayeni leyi ku n'wi vona a ri ka hlava na image leyi le ka hlava leyi mani kumbe xa o produceriwa kasi a xi chayi khari ko rena and stuff like that mani kumbe xa o chaka so a swo ka xa a ya ku promote I don't know a ya ndla hi ka hlava or mastering or stuffs I don't know loko a ri le ka hlava loko ni vona clipinyana yin'wanyana but yeah hi leswo i bini swinene and i le ku rhandziweni it's very important swi vekile na sweswo hi leswo loko ri amukeza subscribe ta kombela mi tlika subscribe wow karali go fara ngunyetela xipikaro